novio, migrena bosanuba, au blo novio, migrena satanaba, au bloe, au blo, au blo, au bloe, au blo, au blo, au bloe, migrena bosanuba, au blo novio, migrena satanaba, au bloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato yo miawezo yo. All right. Well, Gamesu. Doc Gamedosua. Gamesude. Gamesu. Miva miastron Eʋegbe. Miva miastron Eʋegbe. Miyo novas. Yema. Oba kavia no gogobanka. Gamagudo. Nava miastron Eʋegbe. Miva. Yema. Kavia banka adojo ho. Heavy nyana gagogroma. It's all heavy. Heavy also. So fiam indoor in the fisher la melekuku na call the appropriate one lemonami. Because we are in different parts of the world, and we are in Eastern Standard Time in the US. Appenani. Nivamiason Eʋegbe. Me, Egba Gavero is here full time. You picture. Ela. Hello, right? Agba malafia. Malikan. Malikan. The last few weeks are different repeats. Yes. The times before that time, there were parts of the body, clothing, what to do when somebody is sick, how to greet them, how to, comfort them and all that. One of the things we need to really remind you is if there's anything that you did not catch and you want it repeated, alonanea. Just say it in the comment section. Hello, email. Email flyer, Gia. Please go there and give us anything that you want us to know. Whether you want something changed, whether you want to know when and how we're going to do something, just let us know. And then let me make last time. We are going to have a French-speaking co-moderator one of these days. Actually almost ready. So if we don't have next week, it will be at the beginning of August. But we have a French-speaking person, so that English, and then my broken Eveha, the French will come perfect. So today, many for Dr. D. I think we have a very nice subject for us. Okay. Over to you. You may introduce yourselves first for us. Thanks. Mina ndi ndofie CEANA tibitoro la okata nyonya nufialawo kple nusrɔ̃ kata le Department of Ewe Education, the University of Education Winneba le Ghana. Nkɔnye Dr Dogbey. Ye nye nusrɔ̃lawo ke le Departement kple wo dometɔ aɖewo le afia. Ame yi le nye mia dzia yenye ɖe sia ɖe nyo, aƒenɔvi ɖe sia ɖe nyo,
ye ŋutsu yi ke le axadzi nɛ le afia yenye Ernest. Davi yi ke le nye axadzi afia yenye Davi afi alo aƒenɔvi afi. Wonye ame yiwo ke do go le Eʋegbe nusrɔ̃ƒea le University of Education Winneba. Wole woƒe National Service wɔm le Department ye dɔ sia dɔ yi ke hiã na Eʋegbe alo hiã be míatsɔ Eʋegbea wɔe míehea wo ɖe ŋuti tsɔ wɔnɛ le research, presentation and other fields. Egbea mígava be míagayi míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi be míado Eʋegbea ɖe ŋgɔ. Machine ge le mɔ ŋu na wo ne woayi dzi. Míaƒe nusɔsrɔ̃a mie ŋu ƒom tso nuwo ƒe ŋkɔwo ŋu le gbeŋutisesɔsrɔ̃ me alo Eʋegbea ŋuti ƒe sewo sɔsrɔ̃ mea míesrɔ̃ ŋu tso nyahawo ŋu ye míegale nyahawo ƒe akpa yi ke míeyɔna be ŋkɔnyawo dzi. Le English gbe mea wobe nouns. Ta míekpɔ nu aɖewo ƒe ŋkɔwo ye míeƒona dzi ge kple nyaha bubu yi ke nye dɔwɔnya alo verbs. Tso afi ma míegayi ɖe ɖewo dzi yi ke nye adjectives alo ŋkɔnya ɖɔnyawo. Míegava yi ɖe adverbs wo dzi yi ke nye dɔwɔnya ɖɔnyawo kple bubuwo dzi. Le ma megbea míava tsɔ wo be le ke míewɔna nyagbe le míeƒona nui be mía viwo, mía nɔviwo, mía ƒometɔ yiwo ke míedzi ɖe gbe dzi le Ghana kple gbe fia yiwo ke le Ghana gake womese Eʋegbe ɖo hi wodzi womegale Eʋenyigba dzi o ta amewo katã ate ŋu agblɔ Eʋegbea kpekpe. Míagbɔdzi ɖe ŋu adze gɔme. Ne mɔɖeɖe lia ke maɖe asi ezia ŋu na aƒenɔvi ɖe sia ɖe nyo ne wòadze gɔme kpli mí. Eyome afia va yi dzi míakpɔ be leke ɣeyiɣia tsɔ le míakplɔ ge. Akpe na ame sia ame yɔ enɔviwo be nete va eƒe mɔ gbɔ ne wòase fiafiawo ayi dzi. Akpe na mi. Yo, akpe na o Dɔkta. Yo, míegado Oiseaux tɔxɛ na míaƒe nukpɔlawo kple toɖolawo va yina míasrɔ̃ Eʋegbe ƒe wɔnawo dzi. Abe ale yi ke nye ƒe etsoɖigble do ŋgɔa, míle nu srɔ̃ ku ɖe enyahawo ŋu eye míaƒe taɖodzinu ƒe nye be míasrɔ̃ enuwo ƒe ŋkɔwo. Egblɔe va yi be nobe nyahawoa, ŋkɔnyawo li, dɔwɔnyawo li, ŋkɔnyaɖɔnyawo woli zã. Gake míaƒe taɖodzinu le egbe ɣeyiɣiawo mea, eya nye be míalé ŋku ɖe enuwo ƒe ŋkɔwo ŋuti, ŋkɔnyawo. Yo, le kɔsiƒe yiwo va yi mea, míalé ŋku ɖe nu geɖewo ŋu. Aƒemenuzazawo ƒe ŋkɔwo, nudodowo kple bubuawo. Ta egbe hã míagatu ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi alé ŋku ɖe lãwo kple xewo ƒe ŋkɔwo ŋuti. Míaƒe taɖodzinu le egbe ƒe nusɔsrɔ̃ mea, eya koe nye be hafi egbe ƒe nusɔsrɔ̃ nawu enua, míate ŋu ayɔ lãwo kple xe aɖewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Lãwo kple xewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Yo, akpe. Ne mi be lãwoa, lãwo gbɔ ɖe xexea me godoo. Míakpɔ lãwo le teƒe ɖe sia ɖe, xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe, in every part of the world. Míakpɔ lãwo le fima. Eye lãwo kple xeawoa, wole nɔnɔme vovovowo me. Ne ekpɔwoa, wole dzedzeme nɔnɔme vovovowo me. Ke nenema ke xeawo hã, wo dometɔ ɖe anewo nɔna aƒe me. Ɖewo hã nɔa gbe me. Míakpɔ lã ɖewo le aƒe me. Míakpɔ ɖewo hã le aƒe me. Eye le lã yawo domea, ɖewo wɔna da, some are wild. Ke ɖewo hã, womewɔna da o. Lã wɔdawo li, ɖewo hã lia, womewɔna ada o.
Nenumakewo dometɔ aɖewo hã nɔna atɔ me. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna ati dzi. Emi be atɔa, wonɔna nest. Xeviwo, abe leke xeviwo nɔna woƒe atɔ me. Nest. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna atiwo me. Eɖewo hã nɔna woƒe gowo me. Wonɔna teƒe vovovowo. Ke lã yawoa, wo dometɔ aɖewo lolo. Ɖewo lolo le gã ɖe. Eɖewo hã le sue. Eɖewo, in fact, ne kpɔ la, míata gblɔ be dzo atsu alo leke woagblɔe. Ɖewo lolo fine. Eɖewo hã wole sue ɖe. Eɖewo hã wokɔkɔ. Wokɔkɔ. Eye ɖewo hã le kpuie. Some are tall and some are also short. Ɖewo hã afɔ le wo si. Afɔ le wo si yi ke wokɔ zɔna. Mísrɔ̃ nu ku ɖe afɔ ŋu va yi, part of the body. Ta afɔ le lãwo dometɔ aɖewo si. Ke ɖewo hã afɔ mele wo si o. Wo dometɔ aɖewo hã wodzona le yame. Some fly in the air. Eɖewo dzona le yame. Gake ɖewoa, ɖeko wodana abalatiwo me. They swing in threes. Wodana aba le atiwo me. Ɖewo hã zɔna le anyigba. Eɖewo ɖeko zɔna le anyigba. Ke ɖewoa, wotana le anyigba. Ɖewo tana le anyigba. Eɖewo nɔa gome. Abe leke megblɔ va yia, ɖewo nɔna egome. Lãwo dometɔ ɖewoa, wonɔna egome in shells. Eye ɖewo hã, efu le wo ŋu. He mísrɔ̃ nu ku ɖe part of the body ŋua, mílé ŋku ɖe fe ŋu. Eye mígblɔ be lã ɖewoa, efu le wo ŋu. Xeviwoa, feathers le wo ŋu. Ke amegbetɔ sia hair nɔna. Lãwo ƒe fua, míyɔnɛ be hair o. Amegbetɔ si ya hair nɔna. Gake lãwoa, we have the fur or feathers. Eyae nɔna lãwo ŋu. Ke nudzudzu, ke lã aɖewoa, woƒe ŋkɔwoa, ete ŋu toa vovo tso wo nɔewo gbɔ. Lãwo ƒe ŋkɔwo li vovovo. Mate ŋu ayɔ lã ɖeka ƒe ŋkɔ na bubu. Their names differ from each other. Eye eɖewo hã, wodzena ɖe atiwo me. Eɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Lã yawo dometɔ aɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Megblɔe do ŋgɔ va yi be lã yawo dometɔ aɖewo nɔna aƒe me. Ɖewo nɔna tɔ me. Eye ɖewo hã nɔna gbe me. Bubuwoa, wonye nudzodzoewo ko, insects. Eɖewoa, wonye nudzodzoewo ko. Some are just insects. Ta míage ɖe nusɔsrɔ̃a me tsatsa alé ŋku ɖe lã, xe kple nudzodzoe yawo ƒe ŋkɔwo ŋuti le Eʋegbe me. Ayo, ke míayi ɖe míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔ gbɔ. Ayo, ne míkpɔ míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔa, eyi ke le nye ƒe miame kpadzia, which is the left hand side la, from my side la, left hand side a, míakpɔ elã. Nobe lã, elã ema, egbɔ nye lã. Nye ƒe HOD, head of department, gblɔe do ŋgɔ be, nobe lã, enye nugbagbe yiwo katã le xexea me. Nugbagbe yiwo katã le xexea me. Mí amegbetɔwo hã, lãe mínye. Ta nugbagbe yiwo katã le xexea me kɔa, wonye lã. Ta generally alo gbadza kɔa, xewo, nudzodzoewo, eyi ke nye elãwoa, wo katã wonye lãwo. Míyɔna wo katã be elãwo hafi míva de wo hatsotsowo me. Be eyawo nye xewo. Eye bubuwo hã nye nudzodzoewo. Ta le nɔnɔmetata mea, gbãtɔ yi ke míakpɔ enye lã. Gake míakpɔ be egbɔ kple kpɔ̃, gbɔ kple kpɔ̃ ye ma le fi ma. Lã ko yɔnɛ. Eɖe nɔna aƒe me, gbɔ nɔna aƒe me, kpɔ̃a enɔna gbe me. Gbɔ nɔna aƒe me. The goat is usually found in the house. Gake kpɔ̃a, eya nɔna aƒe me, which is the tiger. Enɔna aƒe me. Gbe me, enɔna gbe me. Ke ne míkpɔ míaƒe xewoa, míakpɔ be koklo
kple akaga, which is the vulture, ta koklo nɔ na aƒe me, ke akaga eya nɔ na gbe me. Eya hã geɖe la enɔ aƒe me, ke abe le ke megblɔ va yia be lã gbãtɔ yi ke nye gbɔ kple kpɔa enye elã yi ke wɔna ada, enye lã yi ke wɔna ada, enye wild animal, kpɔ nye wild animal. Yo, ke ne míadze egɔme kple xewoa, ne míatsɔ xewoa, ok, nɔnɔmetata etɔ̃ yi ke le míaƒe nukpɔmɔ dzia, wo katã ƒoa míɖe ŋkɔ na wo be wonye xewo. Eyi ke wosi aʋalanya le wo nya dzona koa, wonye xewo abe ale yi ke mi le kpɔ le nɔnɔmetata me. Yo, ke ne mi yi ɖe míaƒe nɔnɔmetata evelia gbɔa, míakpɔ exe, míakpɔ be exe ɖe le fi ma yi ke le azi dzi. Ke nu ka ye míakɔ de dzesi nane be elã yi ke kpɔm mi lea enye xe alo menye xe o. It has some features yi ke ne ekpɔe ko la nanya be eya nye xe, eya menye xe o. Dzesidenu gbãtɔ yi ke míakpɔa, eya nye be afɔ eve le wo si. Xewo la afɔ eve le wo si. Ke dzesidenu bubu hã eya nye aʋalã yi ke le wo si, aʋalã yi ke le wo si wokɔ nɔ dzodzom. Eya hã nye another feature, woƒe wings, their wings. Usually la, birds have wings yi ke wokɔ nɔ dzodzom. Nenema ke hã xeviwoa, wodana azi heɖoa toxɔ ɖe edzi. Emi be woɖo toxɔ ɖe edzi be nuka, wokeke gbana ɖe edzi, wodana azi. Ke eɖewo hã dɔ le wo si. Dɔ, mimi be dɔa, xe ƒe dɔa, eya nye the beak, eƒe nugbɔ, eya nye xevi ƒe dɔ. Abe ale yi ke mi lé bolowo le nɔnɔmetata mea, first one eya nye dɔ, which is the beak, edɔ, xevi ƒe nu, eya míyɔ be dɔ. Ke míaŋutɔ míakpɔ azia le nest la me, ele eƒe nest me, eƒe atɔ me, xevi woame etɔ̃ ema le atɔa me. Ke míagakpɔ atɔ la ŋutɔ ema le fine nenema yi ke míakpɔ míaƒe koklozi le eme. Eye míakpɔ afɔ, xevi ƒe afɔ. Migblɔe va yi be xeviwoa, afɔ eve le wo si. Ke míagakpɔ nu ɖeka hã le xeviwo ŋu, eya nye woƒe ble, ye ma kpɔ nu le. Eye aʋalã hã le wo si, yi ke nye the wings, aʋalã le wo si. Ke ne mi yi ɖe nɔnɔmetata, míayi ɖe míaƒe nɔnɔmetata evelia gbɔ. Hafi míayi fi mia, ne ame ɖe mele ŋɖe gɔme se oa, míɖe kuku nona míanya le comment section. Eye zi geɖe la, migblɔnɛ be míaƒe Eʋegbea ekeke ta, ele dialecta. Ta ele yi ke míayɔ nane le fia, ame bubuwo hã, they will have a different name for it. Du bubuwo hã might have a different name for same item. Alo be, ta ele yi ke minyayɔnɛ le miaƒe dialect me ƒoa, na mianya le comment section. Ta míagbɔ aga repeat slide ayi ɖe back, ne míalé ŋku ɖe exeawo ŋu. Ta ne be míkɔ míaƒe slide,
Let me go slide and call it back. Eh, Banto ikemi akpɔlefia. Banto ikemi akpɔlefia. Eya nye koklo. Koklo. Ha zikere la mi kɔ koklo de tsintɔ. Kɔna koklo la kɔ na la si kple tɔ. Esɔ na ŋutɔ mi nya bi o. Ta. Koklo tadi. Aha, koklo tadi kple koklo de tsi. Merci. Ta. Merci. Nɔnɔmetata gbãtɔ yi ke kpɔm mi le fia, eya nye koklo. 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 Aha. Chicken. Fowl. Aha. Ke ne mikpɔ míaƒe miakpa dzia, eya nye míaƒe koklonɔ. The hen. The hen. Koklonɔ. 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 Eya le míaƒe left hand side. Ke ne mikpɔ míaƒe ɖusikpa dzia, míakpɔ míaƒe koklotsu. Atsu kple nɔ ehe. Ta míakpɔ míaƒe koklotsu. Koklotsu. Eya le míaƒe right hand side. Koklotsu. Koklonɔ. Aha. Ke ne mikpɔ ɖevi wuliwuli mawo le fi ma, kokloviawoa, eya nye koklovi. Koklovi. So from the left side la, míakpɔ the hen, yi ke nye koklonɔ. Koklonɔ. Ke the right hand side míakpɔ míaƒe koklotsu, which is the cock. The cock. Koklotsu. Ke le titina, tukutukui mawo yi ke míakpɔ le wo mea, eyawo nye chickens lawo. Aha, kokloviawo. Chicks. Eyawo nye chicks. Aha, eyawo nye kokloviawo. Ke vovototo kae le koklonɔ ya kple koklotsu dome? Míaƒe nukpɔlawo, ele mia gbɔ. Vovototo kae le koklonɔ kple koklotsu dome? Míaƒe nukpɔlawo, ele mia gbɔ. Na míanya le comment section. Okay. Ke ne mi yi ɖe míaƒe next slide xevi bubu yi ke míakpɔ le fi ma, eya nye ahɔnɛ. Ahɔnɛ. Ahɔnɛ, which is the dove. Which is the dove. Ahɔnɛ. 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 Ha, eya nye míaƒe dove. Ame ɖewo hã gblɔna be dove. Dove. Ame ɖewo gblɔna be dove. Anyhow you mention it la. Dove. Aha. So dove, dove. Yo, Missy. You have practiced all of it. Yeah. Dove, 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 dove. Dove. It's all the same, right? Yeah. Teacher, Ahɔnɛ. Elia. Okay. Pa. Aha. Ahɔnɛ. Ahɔnɛ. Okay. Ke ne mi yi ɖe míaƒe next slide dzia, xevi bubu yi ke míagakpɔ le fi ma, eya nye kpakpaxe. Dogbey. Kpakpaxe. Duck. Kpakpaxe. He. Aha. Gbãtɔ yi ke le fi ma yi ke nye viawoa, eyawo nye duckies. Duckling. Aha. Kpakpaxe ƒe viawoa, eya nye duckling. Eviawo. Aha, eyawo nye duckling lawo. Ke ne mi va míaƒe titina, ema nye kpakpaxenɔ. Kpakpaxenɔ.
Kpa he no. Bale kemi kpo koklo no kple koklo chuvaya. It's the same thing applying to this one. Hey kele titi na number 2 nye kpa he no. The female duck. The female duck. Kene mi kpo mi ape number 3 mi akpo kpa he chu. Kpa he chu. Kpa he chu. Like cockroach. This one is kpa he chu. The drake. Kpa he chu. So we have the kpa heavy, which is a duckling. Kpa heavy, the number 1. Kpa heavy. Ke number 2 kpa he no. Kpa he no. Kebi number 3 ikenye kpa he chu. Ayo. Ke efi ke miko wana ovadua mi ako dometo chekpoedeko. Nemi trova kwa mi aide wona oji. Ka kene babiare le mi ape nukpola to mi ape todo la osia no na nyanyale comment section. Nene ma kenen kobu budeli ike mi yona na elaya alo hewa. Na mi anyale comment section. Le mi akata mi asro cho mi anwe ubo akpe. Kana mi elego. Yo, akpe na mi. Yo, ke nyonto miesi cho nufialawo gbo obe nanya de le asio nebe ya abia atambia alo nebe ya ayun kobubu ade ne enla yo me yo la hevia kple lawa atana ne mianya yo akpeta mikpo CEANA convention per boblododo alo CEANA convention art ikebona pi abala mienya na shaya mienya be CEANA convention agbona ele Colorado ta mion tomisi alebe ne miatrogbo pi akpe Mayena kweto malo mayena na kweto ma hogaye na kweto me afiri wato mayena kweto malo Gayena na kweto ma hogaye na kweto ge afike wato yo mayena kweto he mayena kweto ma ahogaye na kweto mayena kweto ma ahogaye na kweto me afiri wato o mayena kweto ma mayena kweto ma hogaye na kweto me afike wato mayena kweto ma ahogaye na kweto me afike wato
miawe zo miacho boblodo twa va ta yema anyinova ala miabo lake miapoe CEANA convention miama yode kwa mina na mona as ale onona alo da na mi kple da vero miapon PHO wa na ka Auntie Mary Eʋegbe yenko samo Okay. Maybe CEANA and on a butu. Mononoga bobu. Eh, we be love land la. That we be love land. Love Longbaji. Love land 3. Hey. Anyway, Michelle, it's not too late. Nous, kple, it's not too late. Let me register Hadeko ha. AatuEWO Fifia. Oh, Doc, me kuku me the member number the car. I just mentioned one number. Do you have the numbers in front of you? The ones that we can call for the CEANA convention. The CEANA, okay. Can you see it? Can you see one right away? He can bring it. We don't want to. Name me by your Anglon corner CEANA convention. I'm the CEANAonline.org. Alabanemi of Makola, Miako Mushang cho conference Yagona, Alo convention Yagona. Never do have Nya strong, Mia Wanusiano. Mia do to Mia the Avoduko. Don't you matter straight after Mia Drafmara? I love a CEANA Rupamra Avodukongu. I Nemia Jonu, a Mieva Quetuna Nola for Togo, Ghana, Club Benidunia. Ta Avoduko to Meniel, ta Yeda Magblid and the man. Colorado Jianwala, Mala Bobu. No Oman, no Ganguru Roman Nijo Joga Colorado for Yama.
Ta masha na blogo jimijo nya ilolo ni gbaji. Ana butu. Me ba me. Convention. Jimagara mia for me ga. Yema. Akoba mado wibo. Miaba mavavira kala Colorado maga value. Oh. Apoto Derek Glammy. Taita mado wibo. Oh. Yeah. Tamye ina Colorado Yes, okay, need you. Oh, I mean, this is Lagana, huh? Anyway, yeah, Medaku, Doc, Nihi, Egba, have you Nyagbron Niele? Have you been no strong Niele? Hey, Nyakata, if you've been here, Nyanyabe, I've been looking for a heavy song, Ade. Finally, Yeah. almost everybody found it for me at the same time. Young ladies and guy. Can we please sing my favorite heavy song from the old man and his hobbies? Yes, please. We can. Okay, yo, Eʋegbe. Yeah. Apprende no ani badegbe. Tobisia kwenye beligwi. Ono tudame hevyo besiade. Heavy no esi. Heavy. No ani Eʋegbe. Tobisia kwenye beligwi. Ono tudame hevyo besiade. Heavy no esi. Heavy love. Akpenamila, Georgie Namto, Egba ha, if you Nyagbron Fia, Yaka question Adela Shinya, Medekuku. Efo Belequia, ne etudam heavyoa. I like heavyo galashi, Omekua. Wow. Okay, maybe I'm yellow and Yako. Ukatamaku. Because Yama may be a fifia, ne Mama Vinyala Fia, ne Sagomea, Abiam Yama. Because maybe Eda two, right? Is that how to say that? Okay. So that's a very, one of those folklore songs. So I really love it. And that's a question I've always wanted to ask. Not because I wouldn't know the answer, but I just wanted to see how. Yeah, let me help here. Yeah, go on. Akobana tuwa kabiwa vigarawo uno hatutum. Alabana the tour. Atukpa tan womov. Ado Ghana. Omega tanjo. I won't him lapoma. I don't know your vivio at our adino, our hajano. Is that, yeah. Yanto mother for bagbo, our hajano ta, and then now moko. I know you get to heavy green. Heavy green, heavy I just love that song. It came in very handy. Not near lesson I back. Yeah. Let me ask right. The Kali Kakanya no Makoga Pinami. Yes. All right. Medeku nufialawo Medeku na yejilo. You. Yes, switch in Anya. All right. It's all good.
It's all good. Yeah. Yo, akpe. Yeah. Ke mia ai nusosraji. Nkonye nye Davi afi. Pieko. Abe alea ke akwanovi desia denyo ble dongwa. Nami ben la nye nko gbajako. Ike mi atenwa kpo heo kple nujojuwo le ete. Ke azwamia ai eji ale nkude nɔnɔmetata yi ne kplo kpakpa helado. Ehewo ƒe nyakogblɔmi le azɔ ko. Aha. Nenye be miekpɔ ehe yi ne le alo nɔnɔmetata ya ne le nukpɔmɔa dzia, miakpɔe be alo mi ɖe ŋkɔ nɛ be tsahe. 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 Danyevia gbledo ŋgɔ be le hewo ŋu la, they have some characteristics. Le kpɔɖeŋme yi wògblɔ be aʋala le wo si eye afɔ eve nɔna wo si. Ta le tsahe ya yi kpɔm mi le nɔnɔmetata ya dzi le fia, aʋala le esi eye miakpɔ be afɔ eve hã le esi. Tsahe ya la, yevuawo ɖe ŋkɔ nɛ be guinea fowl. Guinea fowl. Guinea fowl. Ke le miawo ya mia gbɔ la, mi yɔnɛ be tsahe. Okay. Drop. Nenye be mia ayi edzia, miagakpɔ nɔnɔmetata ɖe yi ne kplɔ tsahe ya ɖo. Yi nenye hevi nyakpɔ aɖe yi ke nɔnɔme vovovo le esi alo dzeside vovovo le esi. Ne mi be dzeside miate ŋu aga ehe ya si. Mieɖe ŋkɔ nɛ be atsrima alo kpɔkpɔmatsikue. Ŋkɔ ya eyɔyɔ ɖeko wòde zivi ɖe tama adze agbagba be mia ayɔe ɖe ɖeƒiɖeƒiwo me. Atsrima. Atsrima alo kpɔkpɔmatsikɔ. Ye ma vava. Le kpɔkpɔmatsikɔ. Le ŋkɔ ya le he ya ŋutɔ gbɔa, mia akpɔe be menye ehe o, nye edzɔ kpli mi kaŋ le ʋedukɔme nenema o. Gake le modernization alo le egbe ŋkekewo me alo le ŋkuʋuʋui yawo mea, ame aɖewo te ŋu ƒlenɛ edana ɖe aƒeme. Ale be nenye be eyi ɖe teƒe aɖewo abe tsaɖiƒe aɖewoa, woƒlena dana ɖe ƒe teƒeawo yi wɔnɛ be amewo te ŋu eva ekpɔnɛ. Ehe ya yevuawo yɔnɛ be peacock or peafowl. Peacock or peafowl. Le he ya ƒe ŋkɔtsɔtsɔ nɛ alo ŋkɔɖeɖe nɛ le Eʋegbe mea, miekpɔ ale nye be ekpɔma ɖeɖi mate ŋu o, elabe nɔnɔme amadede vovovowoe tui ɖo eye wòxɔ wɔ atsrima ya. Ta ɖe yiƒe dzedzeme, because of its nature, we named it, or the attributes, we named it as kpɔkpɔmatsikue. Kpɔkpɔmatsikue. Ne kpɔma mewò tsi go, ate nɔ kpɔm kaka aɖe dzi ɖe anyi. So because of that,
we call it Atrima, or others call it Pokpomachikwe. Pokpomachikwe. Nanyaba miaga yi ejia. Miaga po ehebubu ade inekplo. Heya hado. Alo inekplo no matata inenye Atrima lado. Aha. Namila nkude nonomatata ya nwa ihanye ha odomoto deka alabe mie de nko nebe golo alo chacha boli golo alo chacha boli yafua de nko nebe ostrich. Na mi akpe be vekachi jijine aleke gbegbe. Eye eko alo mi agblɔ ebe eko a ejiji ekoko ejiji ale gbegbe. Alebe eƒe afɔ te hã ɖana bla. Eʋu adu menyanya vi o. Ta nenye be mi kpɔ eƒe kɔ eƒe nɔnɔme mi akpɔe be enye ame aɖe exe aɖe yi ke le dzrale menye ɖo lolo le anyigba me nenema o. Ta eya hã ehanye xeawo dometɔ ɖeka elabe míegblɔ be le xewo ƒe akpa dzia afɔ wɔme eve nɔna wo si, aʋala nɔna wo si, alebe woɖe azi heƒoe. They lay eggs, they brood it. So because of that, we named them, or the English named it as birds. So hamawenya vovo toto ade ikanele how kple nudzodzoe aɖewo me alo how kple nudzodzoewo me. Ta le fia míeɖe ŋkɔ nɛ alo míeyɔnɛ be golo alo chacha boli, which is an ostrich. Chacha boli. Bolia, I'm sure it has a different meaning. Why is it boli? The golo. Others call it golo. While in some parts of the Ewe land, they also call it as chacha boli. That is the name of it. That's it. It's one Chacha. word. So chacha doesn't really mean anything according to this word. It's a whole word. Yeah. This one is just a name. But then chacha, it's also a different thing altogether in the Ewe language. But Okay, in this one, this is just the name, chacha boli. Okay. I thought maybe it did something that made it. That's why they had the chacha with it. But No. Maybe because of the legs or the neck. that's what I'm thinking. But but I understand and I hear what you're saying. Yeah, that is usually its name that we have for it in the language. Chacha boli. That just tells you that because I understand cha-cha in another term, I'm trying to put the two together. Oh, okay. I see what you're saying. It's just cha-cha boli. It's just a big bird. But let's see what they will people will give us on the comment section. Somebody say something. Yeah. It's a special bird. I think even the egg alone serve at like 100 persons or so. I know, and if you go close, it would peck you. You better so you better know. Anyway, yeah. Somebody might say something on our comment section. Thank you. All right. Okay. Ke miagai eji kple nɔnɔmetata yi ne kplo míaƒe chacha bolia ɖo. Enye be míele ŋku ɖe nɔnɔmetata yi ne kplo chacha bolia ɖoa, míyɔnɛ be dɔku. Dɔku, which is a turkey. This is also a bird. So in our language, we call it
Do, ku. Do, ku. Nenye be fiam mi ɖo biabia ɖe le ame aɖe si alo ŋkɔ yiwo ke mi eyɔ alo mi ɖe ne lã yiwo va yi ye woyɔnɛ le gbɔwò alo teƒe aɖe ne nya yi ne to vovo ne eyi ke miegblɔ va yi xoxoa, ke ma adi ɖa be amana aŋlɔe da ɖe yaʋala la dzi na mi. Ezu be mía katã míenu srɔ̃m ta ne míawo hã mía asrɔ̃e le míawo hã mía gbɔ. Antivero, davero. Merekumbato. Biabia ɖo vava ge le nuwame ta mía akplɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ aɖe le abe biabia ɖe vava ge yi ke mi ŋu ɖo gafi ako mamlɛ ne nyaselawo. Ta mía nusɔsrɔ̃ ɖo alea ke wole edzi yimee. Akpe kaka. Nenye be mía ayi edzia, míagakpɔ nɔnɔmetata bubu aɖe. Exewo ƒe nya ko gblɔm mi le kokoko. Ne míekpɔ exe ya hã tɔtɔŋgbea, míyɔnɛ be akaga. A, ka, ga. A, ka, ga, which is akaga. So in the English language, we have vulture. Vulture. This is also part of a bird, or it's also a bird. So since we are all talking about birds, we have this here as well. Leheya pakpajia yamono na miagbo la pomu. Zigeda eno na gbeme. So this is a, ka, ga. A, ka, ga, which is a vulture. Vulture. Enye ba mi akplo heyado alo mia ayi eji agakpo nɔnɔmetata yi ne kplɔ heyadoa miakpɔ be exe aɖe le afi ya yi ke dzɔdzɔme gaɖo atsɔ nɛ kple kɔla vovovo eve aɖewo. Miakpɔ yibɔtɔ kple ɣia le eŋu. Le mía degbea mea, miyɔnɛ be akpavia. Akpavia. A, pa, via. A, pa, via. Akpavia. Akpavia. Eya hã nye exewo dometɔ ɖeka. Eya hã nye exeawo dometɔ ɖeka, which is the crow. The crow. Nenye be miagakplɔ heyi ke alo miagaƒo nu tso nɔnɔmetata yi ne kplɔ akpavia ya ɖoa, miakpɔ be exe aɖe hã le afi ya alo yi ne kplɔ akpavia ɖo. Miakpɔe be dzɔdzɔme ŋutɔ gaɖo atsyɔ ne exe ya yi ke be wònɛ amadede vovovovovowo. Amadede vovovowo sɔ̃e ƒoƒu ewɔ exe ya. Exe ya miyɔnɛ le gbea me be ako. A-ko. A-ko, which is a parrot. The parrot. The parrot. Ako. Le heya hã ƒe akpadzia, eye wònye be dzɔdzɔme hã nɛ atsɔe ɖe eƒe agbalẽ nyanya kple eƒe nuƒoƒo ale yi wòƒoa ŋu me ta. Le egbe ƒe ŋkekeawo mea, mi eƒlena wo edana ɖe míaƒe aƒewo me henɔ nyunyim. Mie xɔe se alo mie katã mi xɔe se be ako nye lã aɖe yi ke enya agbalẽ le wotɔ mamlɛwo katã dome. Enya agbalẽ ŋutɔ.
Enya gbala sasa kuha. Nenya be akola pe menamea. Nenya ba madam fuma. Nipo ne be ako ha. Enya itutu amagbla. I repeat now the same voice or the same words. So that is why most people really love the bird parrot, because it is very intelligent. It repeats speech. So because of that, Eʋegbe. So I'm hoping that another appointment. Only me ha. Nanya be neida shioma akwebe akwa wojra nejigede elabe nyala de ike nanya be amagboton homa awone be repeat na amape nufo. Okay. Le akwape akpaji ainyema azo ami poncho vai ke azo mia alanku de lambubu haun gakele akpaya jia ma adashi omonuna mia foa ma adashi moko wangne afo Ernest be wa ai ejinami aha lankude alo aha ponkude enlapo nonoma alo enlapo apa fufu inele miasila me tananya be bia adeli nume dede adeli chopi adeli la ekema mia ade the comment section be mia kata mia strong le mia nua obo to gbo ba yi ya ha chitre chimde mia akpe Ejakuba. FONS mada shizia mino. When is Oiseaux? Apprende godo kata strong komigale madero kunye nkonye asafo Ernest kake eji abanye gbegbenko babu amagede manye gbegbenko zanamu majijodo na muta majiwo made nye gbegbenko Dogbey labe efovie ko na yo nko jeba evona avon lemo ta nkonye senyo ta ajoji na mbe ebonko ananu gegere medeka Señor Ernest Asafo. Señor. Next week, let me englobe. All right. Ayo, kami azorengo plan. Yo, ngodo ko nya kata wolem. Alabe abale obli ho na. Enlawo enko bajare kunye le ngbagbe yo kata le anyigbaji mo. Negbe achi ko ta ngbagbe yo kata ko gala anyigba o kata kple kwa ela inye o kata tonko jaka o lenene ma o gama abale o ple ba yene o ta mama da kanwu emi ga nku legero inye mama mamleto le new kamile nkuru la fiam ta lawo ikwenye nko ikemi ko dajesi hayo kana gbona fia akpe kami azore ngogbe nemiku nonono matata yo kele miape nkpomoji a
mie kpɔge mie nane kpɔga de dzesi be nɔnɔmetata yiwo katã le afi ma nuvevi aɖewo le wo ŋu yi ke de sɔsɔ ge ne le ŋku ɖe wo ŋua ne le ŋku ɖe wo ŋuia ne kpɔge be afɔ le wo si evɔ lã yiwo ŋu mi ƒo ŋu tso eva yi yehoa afɔ ma le miekpɔna woa eto vovo ne afɔ ma le yi ke kpɔm mi le fia ne mi le ŋku ɖe ŋuia miekpɔ ge be afɔ ne le wo katã si le fi ma afɔ ne le wo si asike hã le wo si le xewo ƒe akpa dzia miekpɔ ble na wo gake le akpa ya dzia mikpɔ asike vovototo le ble kple asike dome ta lã yiwo gbɔ mi ge ɖo fia asike nɔna wo si yo míazɔ ɖe ŋgɔgbe abe aleke míele ŋku ɖe ŋu eva yiena abe ale megblɔm ena dzesidevevi aɖewo nɔna lã yiwo ŋu wogblẽ do ŋgɔe va yi wobe lã aɖewo nɔna gome ɖewo hã menɔna gome wogblɔ nyamo katã va yi ho azɔ ne mi le ŋku ɖe lã yiwo ŋutia miekpɔ ge be afɔ ne le wo si abe ale megblɔ va yi ene ho gawu la wofɔ afu edzi avi eto vovo ne xewo tɔ xewo ƒe akpa dzia miekpɔ be wɔwo ya woɖana azi they lay eggs that is for the birds but for this part of animals or this division, especially the mammals, we notice that they lay eggs. They give birth. Gake to bobe ala ha ala de kadele nonomatata ye odomia kokoko ya ga danasi. Enya gumala e kana la fuma e kanye kulu. Gake a hayo le kloko nya yi ke to vo ne la yo kata kpɔ mi le fuma mamle kata wo ya wo fo afu dzi avi yo akpe obe danami nya le danami sinami mebe na biambe e kanye kloa okay. Very well. That is a challenge. That is a challenge. Danami ela yo kata le je ko moji de eka ina deje si be enye ko I don't know if yenye second line na gbato yima ede agba dana ine zona gogbe zidaka ho de ma na bi akoye bugbo mo nko ha English gbo anyway like you na kulomara English gbo me teacher akpe nufiala Okwala ko yonere ye vukpa ma. Oh, it's either a turtle or the other one, was it? It's a turtle. That is. Or the other one. I had a caquita. No, there are two different kinds of turtles. Kuloanye tortoise. Or what? Kuloanye tortoise. That is the one on usually on the land. Right. That's right. Kaka turtle la kamia global toma kulo. Ela be mi ko ya le toma bun anola chapuma. Yeah. Anyway, so this very one showing here should be the tortoise. I'm listening to you. I'm listening and I'm that oh no kluka gana hayala ha ko yamka. Nana mimi the kako me bema. Ai gakai na yu hama ko ga yu Oh man, the hippo. Yo, akpe dana mi akpe kaka. Akpe kaka. Ayo ke mi azore ngo. Ta yo nyebe ala yo
wo fo afu enti avitala abale mi amegbeto mi woni na mi na novi le nyɔnu ba kpadzi mi amegbeto mi na novi ta alayo gbo mi gege novia ha ne mi ko jesidenu ɖeka nye be wo na novi no fofu edzivi nenema wo ga kpɔtɔ na novia va se ɖe ga imo uchi yo mi azɔ ɖe ŋgɔ ta mi kpo gbɔn va yi gbɔn enye heyi ke eva yi afi mi va afi ke fia mi ɖo fia enye dadi ta bale mi kpɔ me nane kpo nɔnɔme kpa tata gbãtɔ dadi wɔme eve le fi ma ɖeka nye atua ɖeka nye nɔa ke nɔnɔme evelia miakpo dadiviwo hã le afi ma yo dadiwo nyakpɔ ta mi me ɖe kuku mi mete ŋkɔ ga wo dadi tadi o. Hey, are you trying to tell us something? Eyo. Ezugbe miaƒe game hã tsitre ɖe mia ŋu ta madzi be ma atɔ ɖe fia alo miagbɔ ɖe me le fia ne babia ɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya yo akpe na mi akpe efo ns yo tama gbɔ ɖe me le fia ne babia ɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya vevi aɖe le ma ɖe sia ɔkɔe ade me ne mi elabe ɣeyiɣi tsitre ɖe mia ŋu ta mia yi dzi kɔsiɖa yi ke ne gbɔna mi yo akpe akpe na mi kama hododo kpɔ mama wɔ na mi kaba Oh. Lawe dzo va yi lawo kpakple xeviwoe dzo va yi nana mi na ho tsa egbɔn ɔwɔ ke lã ke kple ɖo adze na mi dzi adze da na mi dzi Gaji ake lawe dzo va yi lawo kpakple xeviwoe dzo va yi nana mi na ho tsa egbɔn nana mi na ho tsa evɔ le be na yo lã ɖeka elã kple xewoe va yi lo dadi okay sister afia jeju cha boli chacha boli that one dadi aja jata ada share nyoji menu astronomy dadi jata kpɔn Dr. Ajajio. yo akpe yo miawo le dɔ dzi ɔbe miaƒe nukpɔla aɖewo eɖewo tso eho xɔxɔe kple teƒewo katã wole mia dome eza ya me ta mieda akpe nɔ alebe Washington DC tɔ ɖe hã be le mia dome le afia ebe watching and learning fast ta ele Washington DC akpe afi ɔbe efo kpɔtɔsɔ farms ebe dadi tojo amekɔ menu yema Amekɔmenu. yabe amekɔmenu ta amekɔmenu okay just like how it is a pet and it's always in front of one, like close to one. Okay. That is the origination of the name. Other names for daddy. Okay. That efo Potoson farms akpekaka makarejibe tu apipe majesinye Potoson farms majesinye echo yedetu akpene kopi mata chopi ma akpene ta yo afi fifia efo Enoch Dogbaji ha ihe anya de bia benufiala devovo toto
me apamela kple melãwo me ta be na do vovototo ede vovototo okay apamela kple melãwo me ta be ya ɖoko ɖoko tsɔmpi alo summarize miwo katã miwoa like summarize like yo glone devogo me awo pi alo alebe efo Lawrence Dagadu ike na program ya oyona be African Jazz Panorama ne ganyi le US Eastern Time that time makarijiva za dole miao bola Ghana za chief of PM 4 be miao la dojilo yo ke yema miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo miawoe le dɔdzi akpenami eye mieda akpe na miaƒe nufialawo hã Davi de sia de nyo Davi afi efo Ernest kple Dr Dogbey akpe afi akpenami da nami da vero Ana baru komia nglo interlude ago haba. The next one, the next one. Energy. Nyakwe nema. Hello. Hello ataga. Lawe jovaya. Energy fia. Lawe jovai lao pakla heviwe jovai. Okay. Nana mina ho cha agbon. Kabo kala afia bala yo kata klero. Over afonima. Naba bolo pakla gachuwe jovaya kai tomalaoji. So you have to name different kinds of fish. Right. Then you have to say female and name of the days, kojo, ablan, and all those things. So it can come in different. Okay, so it has nothing to do with our birds today. Yeah, it has to do with the birds. Oh, okay. Yeah. So if it's koklo, you bring koklo. And then golo, right? Golo. I never know that name, so I love what I learned. Yo, akpe obe efo muzenge yenye Washington to obe makaraji be time ma gleva ya America obe masio magleva Washington to mafie va ye ta obe maybe kama echo vienta makwe afimia ba eponcho efo Lawrence Dagadunu ta akpenami eshia iko ajibe anamanya bari yelafi mata yezo eshia yekonami ta hello magbenami akpe jimanya ba wenye gaming with Prizo ta you can go gaming with Priz next time ko manya ba for muzenge mata akpe hiding behind with Priz hiding you if you are nipple yo anyway Akwekaka. Doc. Nyata gaji hediape okay. I let that feel. Okay. Me because my tone is a little not my tone. Not listen, my tune is a little different. Okay. Agble biade no ni badege. Togbi siankoye galikwi. O not to dampe fu besiage. Heavy vovo.
Oh, not to the man, and you heavy vovo, I see. Heavy boy, heavy Jing, jing, jing. heavy boy, heavy Jing, jing, jing. heavy vovo, I see. Heavy lobo, Heavy look. heavy lobo, heavy vovo, I see. Heavy ga, heavy sweet, heavy ga, heavy sweet, heavy vovo, I see. Next week, I'm here, and Bokle no how. Adam. Azu dota shina mikata. Okay. Therefore, Dr. W, Madam Mewa. Yo, Apprende, Tayema. Achagbe cordially, Alabe, Mia, Aqua, Fikakobe. Yo, Sister the shadow no Okay, Achagbe call. Oh, but Echo, but Yabachagbe Koema. you Achagbe call. Yahamad Bachagbe Ko, Yamadi. Erohadia. Okay. Okay. All right. Get them now. Okay. All right.
Who is this guy here? I think you know him. You know him. I'm just asking. I think you know him. You know him. You know. You know some of them. You know some of them. You. Very nice. Yeah. University of Education Winneba. Doing very well over there. Jimanami. Yeah, man. Amaro pala mo kufifi mafia. Anyo Tommy Pom. Everything so kake abale obwana na ube bima bona le nkanwo agogo Nyo Tommy Polo jume ta ni gaji je Malta Panama. Yeah. Bekaka. Yeah, me have as a dollar from my gaka. Yeah, when I'm learning and having fun with you, I even forget your time. Oh, what time is it over there? 9:23. 9:23, yeah. 9:23. Thank you very much. We really appreciate it. Really appreciate it. Yo, kayema ka mi Dogbey, mi Gafe. Miagadogo. Bye. All right. Very nice program. Ao migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo. Novio, migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo. Ao blo, ao blo, ao blo. Ao blo, ao blo, ao blo. Migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo. Ao jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato, jojo nya nya nya. Jokato, jojo